isu di benar kam. Ilang kam yang kabar keren. Ya ka tamat ke isu apa dia keren nanti. Nanta kajinya keren mentah kabak lakin tua aparat aman seven habduba petisha. Kila kan tua aparat mentah ya UDP, HSPDP, ya baru army party. Kajikan tua ajuki kine kijai ini political party gibande kali. Kita kibak keren. Ngani tu IP yang baru kita kibak keren. Bun, ngalaban ang berapa persen na kita kibak keren. Kita kibak kalap, kibak pun bak kibak na UDP. Kabak kila election past time. Niko kaya kila election. Kijok na party UDP. Kalau tek kung gitu kibak haram ya lagi juga kami. Mentah nalami sawai, lapoi sawai kena mentah. Sebab enam semua. Mila kami lain kali. Nabi kento ya kami kebala pun kebala kaya pi, kebala perhe pensan ya pi hak politik.